Predsjednik smeta svima koji hoće da sruše Srbiju. Ko stoji iza afere Infarkt? Sve mora da se otkrije, poručuju sagovornici Pinka narodni poslanik Ugljesa Mrdić, komentarišući najnoviju izjavu Saše Jankovića da su stranci planirali smrt predsjednika Srbije, kaže da njega to ne iznenađuje, jer Vučić smeta, kako je rekao, svima koji žele da sruše Srbiju. Mrdić govori i da jaka Srbija smeta, kako određenim ljudima u regionu, tako i svetskim silama. Ukoliko neko želi da oslabi Srbiju, dodaje Mrdić, mora prvo da skine glavu, a jedan od načina za to, kako je ističe, infarkt. Mene to ne iznenađuje, jer predsjednik Aleksandar Vučić smeta svima koji žele da sruše Srbiju. Jaka Srbija smeta i određenim ljudima u regionu i među određenim svetskim silama. Ako neko hoće da oslabi Srbiju, onda mora da skine glavu, odnosno ukloni predsjednika. Rušenje predsjednika ima više načina, a to je atentat, zatim ovaj infarkt i trovanje. Ko to želi Vučićevu smrt? Sve mora da se otkrije, da li je ministar, koji tajkun, koji mafijaš, govori Mrdić. Politički analitičar Branko Radun, gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić, ispričao je da je pre nekoliko godina tadašnjem patrijarhu Irineju prepisao pogrešnu terapiju. Da je Irinej, kako kaže Radun, nastavio da pije tu terapiju, preminuo bi posle 3 dana. Ja sam saznao od nekih ljudi, doktora, da je Irinej imao jednu situaciju, da mu se pogoršalo zdravlje i došli su doktori koji su vidjeli da mu je data pogrešna terapija. Ti doktori su rekli, ne znamo, da li je ovo atentat, da je još 3 dana uzimao taj lek, ne bi preživeo, kaže Radun. Novinar Darko Zlojutro rekao je i kako je neko uzeo zdravstveni karton predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i gledao koja je njegova najslabija tačka. Prvo se uzeo karton, pa se gledao koja je najslabija tačka Aleksandra Vučića. Iz ovog razgovora što je objavio Janković, mogu se zaključiti 2 stvari. Prva, da ova akcija traje i da se temeljno spremna, a druga stvar da ovo nije prvi razgovor gospodina Jankovića sa tim ambasadorima. Kada se ubaci taj lek, imate primere, kada odete kod lekara i on vam da terapiju, a vama još gore. Ovdje bi se išlo verovatno na taj način, priča Zlojutro. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan, najnovije vesti, zato nas zapratite.